Ochala bw'okwanjula n'embaga. The last chance. If you fail in this, then I shall see you back to Europe today. Now we have to identify our girl, Julia. Oh, huh? We have to identify her. Yes, thank you. But we need our sisters to help us, because we don't need to bring our love. So we have to go work away. Okay, give them a mic if at all they want to say anything. You want to say anything? No, not at all. Abana bajungu tubakwenda byinshi bagamba. Okani murebe cyumuyi mweringa tumukoma ecyumuro numurebe cyuhodinga tumukacyetegereze. Iyo naza murebe cyumuyi ninga tumukamanyira cyuho. Wana kunyura mu kaje ho murebe cyuho. Ece cyumuro wacu bara no gure motoka. Nana babyeta. Ebikobe byuka. Aza ndanyura mukamwe. Kanyura muninda. Okay. Banda urubende baza kujya kubaga aho bande. Juliet. Na kwetera shimureje. Nishirungi mulongo. Shimurukundo. Shirimo amazima. Shirimo kwatarisa. Shirimo n'ebishi. Shabongo cyacire. In Latin they say recipe salopi.
kariya kenyini so abazire babarekera umushinja we kandi borekere kake nijya kikoreho akakabare nakabahereza so inekane rikunchira nije gomba ebale mama ego chankuko ayibambe mawe mwenu kandi kurira mugambire mwenu wakarazya kwihambaho tikasya ganti batata bamama banyakwento bashwekazi abanyabuzare n'abanyamukago n'abanyembashaba umwikirizo w'umushinja wanje Kjetil nambaretera mubanjuje antware tuture hamwe mwana wanje Juliet ngenda kwikiriza ariko umushinja wawe mukayitu ngenda bagenzi banje twabakira You're welcome. Murokimanye mutwara toragaruko wanyu no kuhinduka wa buraka ibaza nanishaba maids na groomsmen maids wije ndongshtamire ahantu hakachikaha ninga wabitibogo want a few people there then aliona kora eba kweta we want only the cameraman here. Yes, balina kora engagement kana za kumuhiamu amjweke kwa rupenda imwaba ryo kwenu mwenangu kubuza witwe kasita kureba ebine byamaka byamaka imwe makoro mshenje imwe makoro sitting room imwe makora hatwa ryo bakore byamaka imwe byawe no bikorera kare Mr. They are going to first serve you. Abatakumanye mtajya kumbaye nabo umwose n'abashungu so before he gives you that, first test both of you. You use yes. Yes. Test both of you. Yes. Both of, okay. I feel so much warm feelings for you. My body, my soul, my heart belongs to you. I request that you can say that in your language. Julia, jag älskar dig väldigt, väldigt mycket. Du en helt fantastisk kvinna. Jag älskar dig hela kroppen min, själen min och hjärtat mitt. Thank you. Abakusha kwa kendiga za misaza mpapa mukwarubana gaba cyoro mumwana kujamwamina Echera na maisa na churo n'uro ni rumanya yajangwe byoya ryo mutungu bya mbaba Thank you. Congratulations. Thank you very much. Yes. More. Hazimwe abantu utakaza kugiha gebyo nesente Amazimagargo nozo joti nebna rebiro wakaribara tungeno na mahara wanje naza gukora ninga neza kuyetuka nesente yokore byo kubasa amazimagargo sari ya Juliet baturiyaho show
ndatwara umushogu umuzina ry'ikayitu okwa Juliet nk'abazeire kwasa abazeire ba bukse yes abazeire b'omushaija wawe kurgira izuba waba umwana wabo nawe yaba umwana wetu. In the name of the family, I want to take this opportunity and give you our daughter to be your daughter, and we receive your son to be our son, so that we are one family, ours and yours. Thank God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you very much. God bless you. If Mr. Dark, you see smiles. Okay. Kasha nona Mike ni muziharia, ujwechelewa MC. Akomwendo ukawadeyo nolaba programu eno iyo kwanjula OKWANJULA okuhinjira wamu n'embaga twatandikidde mu mbaga y'omwami Eric Kajubi ne mukyala we Faith Nakibuuka era munaye ne bakola omukolo gwabwe omulungi tubagaliza birungi byerere bwetwamaliza ne tutuusaako okuhinjira ne giveaway okw'omukyala Juliet Kalyebala n'omwami we Thomason Gullen bakoze nabo omukolo omulungi wali eri Embara Bihari Delta TV yayina okulagira omukolo gw'okubanga byonna tubiraga ate omukolo tuguwa obudde kala bagole terembere nga mbukinga mango ne Sharitas by the World ekoleko okutegekera omukolo gwonna tulina salon gowns changing dresses miss dresses gomesi z'abagole ez'ababuza buli kikwatana na mukolo tukirina bujja waffe ng'osirika ate ne gamba wano wentudde Malakai njakwogera njogereko ate banaffe abanjovu estates weje bali nnyo okubeera nga ate mukwano baguza poloti ku bbeeyi eya layisi ng'omugole omaze omukolo nawe oli eyo oyagala kwegulira poloti genda ku njovu estates wali eri enansana kuzimbe bakiyita nansana business center by the way ekizimbe ekyo kyaliko nnyo amaduuka genda opangise ate nga bakasitoma bakyettanira kiyonjo okitegeera be bananyini n'enjovu junior school enansana
wamala akaloozo kaffe mukwano olunaku lwaleero kwekubeera nti nobuseera mwezi bujja nga abaagalana bwe mwezi bujja nga abaagalana kiba kitegeeza omwami olina okuyiyayo ebintu ebipya byokolera mukyala wo muleke kwebowa ate nawe omukyala olina okuyiyayo ebintu ebipya byokolera omwami wo muleke kukola ki kwebowa okusobola okubeera nga omutwalako out n'omuleeta ku kifo nga bwe kiti ekya Malakai ecology bwe tosobodde mufulumyamu mu ggwanga muleeta at least ku Malakai mukwano musobole okubeera nga mweyagala ate bw'omutuusaayo mukolere obuntu obw'enjawulo obulungi ono ku Malakai babeera ne breakfast in bed ate nga n'ekisinga obukulu babeera ne lunch in bed ebyokulya bibeera ready oba oliawo nga bakokona kokoko wananga kikikiina It's lunch in bed. Lunch in bed. Later, tusumulula. Tusumulula. Mama komi. Badia temujaja. Temujaja kokonya. Mwe mulungi shoke gwe nsobola concentrating tusinkane ate tusinkane ku Sandija inshallah program ena ne repeat ku Monday sawa 3 mpaka 5 ate ne ku YouTube ku Sharita Show tubeerayo nnyo banange bye mbera nawo gira batasayira musayira Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo